and admitted question number 24. Honorable Chairman sir, admitted question number 24. 2018 BC Sini, 2021 BC March Tal Jora, Nukhung Hamari Samung Batang Bay, Nukhung Busuk no Nogrok Tangi Rijakha, Tai Busuk Rang Bay. 2018-2019 BCO, Nukhung Hamari Schemo 200 Nok Tangjakha, Khungsa Nok Ni Bagi Rang Baikha 8,75,000. Babagai 17 crore 50 lakhs Rang Sabayjakha. 2019-20 BCO 150 Nok Tangjakha, Khungsa Nok Ni Bagi 6,20,000 Rang Sabayjakha. Babagi 9 crore 30 lakhs Rang Sabayjakha. 2020-21 Jokon Oro elected administration ni Meat Paikha administrator Khaimani Ulo for complete 1 year Kuno Nukhung Hamari ni Hamadinglia Nok Tanglaglia. Honorable Chairman, and I have supplementary question tonight. Nukhung Bobo district kaya Boro Dagawa Tandaka, they are Nukhung Abosta, Tabuk Bahai, Kahampara Tandaka, they complete them. Honorable Member no Balai Hambai, Ali Thani Jatoy Totongo, 2018-2019 West Juno 40 houses built in Khamting Bari Hatai Kotor BCO Mandi Subzone Khoi Zonalo 40 Rizakha 43 miles under Mungia Bari Subzone North Zuno 40 Khadachora Subzone 40 Barchupara of Purbo Doloma BC Dalak Subzone Dolaya 40 East West Govindabari BC Samanu Subzone Rogo Tanzaka. Tai total Abochorang Thazingo Saka 17 crores 50 lakhs total orang Sabayaka. 2019-2020 150 Boro Rizaka 30 West Juno Mandi Subzone Khoayo 30 Ratanpur Village Committee under Vaizarbari Subzone Dolayo 30 Gandhi Para SK Para VC Monu Subzone South Juno 30 Bagacha Tolar VC under Korbuk Subzone North Juno 30 Kanpur Rogo Tanzakra Aro 6,20,000 Klaye 9 crore 30 lakhs Rang Sabayjaka Babagai Tabuk Jora 2018 ni Sini 2020 Jora 26 crores 80 lakhs Rang Sabayjaka Ebong Borom Ganang Chini member je Prosnoti Saka je Onno Grogni Obostha Bahai Angoro EM tribal welfare ni Daitona Harmani Ulo Puilan an thani kaisa file phaika file ni size dube an kiri khai eta office ni je file a file ni nunnotom ekta size tongo semo ekta office ni file momo sangu hai Nukhung Hamari scheme ni je file an than thame ei ani makhan kolop jak ekta file an than sokoi ka tamu 25 दिन परीक्षा में दिनों आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट के परी प्राय 25 दिन फाइल स्टडी के व्हाट इज द मैटर एटा विराट एनक्वायरी कमिटी थांगा एनक्वायरी कमिटी वो चीफ इंजीनियर बबिनी एडिशनल सीईओ पर्यंत आरो एनक्वायरी ओ मान तानी एनक्वायरी नखरका
নিশ্চয় নক নি কোয়ালিটি নি ব্যাপার প্রশ্ন কাকা এডিশনাল ফান্ড নি প্রশ্ন ফাইকা শেষ পর্যন্ত সিএম এবং চিনি অনারেবল ইএম হেল্প বথাঙ্গই পাবলিক নি বিভিন্ন কমপ্লেইন ক্লাইমান বাগে আরো থাঙ্গি মা নাইকাই তাওইসো যখন ফাইল আর ধানি ফাইকা this time I have already recommended that there should be high level technical inquiry. Additional fund only can be given if technically everything is in sound condition. Sangaroni khobor makha je somosto nok tangjaka chhati leakage tong and tui claimani bagei borogrok tongo aro jodiho but the condition of house is not good borogaro tongui mai. However, still pressure is building up. Additional fund release ma claini bini bagei the process is on. About যখন enquiry নাই technically আপনো কাম claimani ulo I think I'll be in a position I'm not rogni position bobo haim khaise but at the moment or no rogni obostha tei klaija. However, there is no complaint from West Zone Khwaizuno ban thani kono complaint kari. This particular complaint has come from North Zone. Thank you.